Muraho neza mwese bakunzi ba radio Incha Tatu, turabasuhuje turabifuriza amahoro y'Imana. Shalom 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 ivanye na buri wese aherereye, nibyo mudukurikirana muri ahatandukanye kandi twese dufite amasaha atandukanye. Aho bukeye muri uyu mwanya tubahaye mwaramutse, naho bugorobje tubahaye mwiriwe. Iyi ni radio Incha Tatu. Ikaze mwese. Radio Incha Tatu ivugira mu gihugu ca Amerika, ni muri eta ya Arizona, ni mu mujyi rwagati wa Phoenix. Iminsi ni iminsi 30 kwezi no kwa 11 umwaka ni 2025. Amazina yanje nitwa Benjamin Ruramira Nkurikiye, akaba ari jugiye kubana namwe muri kino kiganiro. Tugiye kuganira bisanzwe byerekeye amatax, imisoro hano muri Amerika, cyane n'abari hano muri Amerika. Tugiye kuganira kuko ni byerekeye amatax yanyu tuzakoresha umwaka utaha, ariko rero harageze ko dutangira kubivuga hakiri kare kugira ngo abantu babyitegurire, yaba ari ku baturage bakoresha tax, yaba ari no ku tax prepara. Mwebwe abantu bakora business yo gukorera abantu tax, namwe mugomba kugira ikintu mwiteguriye, mukamenya ko iminsi yageze, nimba hari cyo ugomba kwitegura ukaba wacitegura hakiri kare. Nibyo rero tukaba tugiye kuvuga amakuru ku misoro 2026, tugaruka kuri bikeya dushobora kuziteguriramo mbere yuko dukoresha imisoro yacu. Nibyo rero tugomba kutuganire namwe kujerekeye imisoro. Karibu rero tuganire namwe mu kanya nyuma ya Save Umulenge. Ikaze rero turaganira ku makuru y'imisoro ya 2026, ibyo abantu bagomba kwitegurira no kwitegura hakiri kare. Turabizi yuko twese imisoro itangira gukoreshwa mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa kane. Rero tuba turiko dukora imisoro y'umwaka ushize ya 2025. Rero muri 2026 guhera mu kwezi kwa mbere kwezi kwa kane tuzaba turiko dutanga imisoro y'amafaranga twinjije cyangwa se twakoreye mu bucuruzi, mu kazi mu mwaka ubushize, umva uzoba ari umwaka wa 2025. Nibwo rero abantu bose, abaturage bose baba batuye muri Amerika, cyane barimwo batwebwe abimukira, impunzi, abakorera amafaranga make cyangwa abakora za side job, basaba gutanga imisoro tax return kugira ngo ibintu bitangire kugenda neza. Ni ngombwa ko abantu batangira kwitegura kare mbere y'itariki 31 y'ukwezi kwa 12. Baba ari abantu ku giti cyabo, baba ari abazakora abafasha abandi gukora imisoro, aba tax preparers. Rero ku itariki ya mbere kwezi kwa 12 wakagombye ko waramaze kubyitegurira kuzakora imisoro kwezi gukurikiyeho kwa 2026. Hari inyandiko rero abantu bagomba kuzegeranya mbere y'itariki 31 kwezi kwa 12 2025. Abaturage bakwiye gutangira gushaka inyandiko za W2 form. Rero bazitanga no mu kwa mbere daye, ariko rero no gutangira gutekereza ahantu hose wagiye ukorera. Hari abantu bakora ahantu hatandukanye, hagerige cyo koresha tax ugasanga hamwe yarahibagiwe, ariko mu kwezi kwa 12 no gutangira kuvyiyumvira, akavuga ati nakoze ahantu habiri, mfite W2 imwe, mfite zibiri. Rero gatangira kubyitegurira no kwiyumvira ahantu wagiye ukorera kugira ngo ntakazagire icyo usiga inyuma. Iyo uhembwa n'umukoresha, wewe uri umu employee, uzayihabwa mu kwezi kwa mbere. No kuvuga ngo nimba uri umukoresha uhembwa, wowe uzahabwa W2 mu kwezi kwa mbere. Nibaza ko mu kwezi kwa 12 gushika mu matariki ya mbere kwezi kwa mbere ibarama ari amatariki y'abakoresha, amakampani cyangwa se abakoresha banyu bagomba kohereza ama W2 yanyu muri RS, kuko nibo baza batangira kuyohereza muri RS mbere yuko bayaha mwebwe abakozi. Rero za W2 zanyu mugomba kuzamenya ha mwakoze, mukazasitegereza rero mwiteguye. Hariho n'andi mafomu yitwa 1099 form ku bantu bakora za Uber, Lyft bikorera, aba contract bakora za DoorDash, bakora za Amazon Flex, sinzi Amazon Flex cyarico, abikorera ku giti cyabo self employed, abakora business ntoya, abakora home services, cleaning, hair, tax, tracking, photography. Rero namwe rero mugomba kuzaba mwiteguye izi za form za 1099.
hakaba hariho rero n'ama bank statement z'umwaka wose. Niba ukora business, bank statement niyo igufasha gukora bookkeeping. Rero utazi amafaranga winjije uja kuri bank yawe yose bakaguprintingira amafaranga wagiye winjiza. Hari indi fomu y'ingirakamaro cyane abantu bakunze kwibagirwa batanazi ko banayifite. Iyi yo ni mandatory. Abadafite iyi fomu nta n'imisoro yashobora kugenda muri RS. Ushobora gukora taxes zawe. Fomu yitwa 1095A. Iyi benshi bamaze kuyimenya kuko umwaka ushize twareririmbye cyane. Iyo utayifite ntugomba gukoresha tax. Ntibikunda kuyohereza, ntibikunda urahohereza bikagaruka. Ni fomu ya insurance ya marketplace. Nimbuza wishura insurance yawe y'ubuvuzi ku kwezi warayifashe kuri marketplace cyangwa regeze ku applyinga za subsidies. Rero ugomba kuzamenya ko iyi fomu ugomba kuza wifite. Nutayigira ntaco uzohereza dossier yawe y'amataxe izagaruka. Umutaxe preparateur azakubwira ati hariho fomu ugomba kuzana ya insurance. Rero utayifite utayibuka ugomba kuzatelefona kuri marketplace, bagomba kuzakurebera muri system. Hari ibyo nk'abimukira, impunzi, baje nk'impunzi, abimukira kuri za visa bideclare. Hari ibyo dukwiye kumenya. Abatuye hano muri Amerika tugomba kujitwarika cyane. Abaturuka muri Afrika, Asia, Middle East nk'abaje nk'impunzi tugomba kubimenya. Tuba dutuye hano muri Amerika ko bigomba kutugiraho ingaruka mu gihe wenda tutabyitwaramo neza. Kutishura imisoro neza bishobora kugira ingaruka kuri green card application cyangwa kuri citizenship. Abantu bafite ama green card barindire kuzabona citizenship, mwebwe mugomba kuzakorera hamwe nk'abubatsi. Nimunakora ugutandukanye mukavuga ko muri married ariko mwakoze ugutandukanye. Utabikoze gutyo izoba ari fraude. Muzamuri ko mukora amanyanga mu misoro kandi mutegereje ubwene gihugu. Ubwene gihugu ntibatorera fraude yariyo yose. Hari ibintu abantu bagira iyo mukeneye amafaranga mugakora ugutandukanye barangiza bakabandikira ngo head of household. Bisigura ko umugabo uri mu responsable kwawe utubatse n'umugore uri mu responsable kwawe atubatse, noneho mukaba responsable babiri mu nzu, mwakazana mukagabura n'abana. Kubakeneye amafaranga kuryo uzumva ngo abantu bose bakoze ugutandukanye ntibaba bavuze ko muri married. Rero umuntu wese ufite green card hanyuma akaba ategereje kuzakorera ubwene gihugu, mugomba kuzakorera hamwe mukaba married mukagira dossier imwe. Ujo ndabibabwiye none kandi kubisubiramo ntimukazakorera inyanga ryo gukora ugutandukanye kandi mwiteguye ku apply ubwene gihugu. Rero mu bintu bishobora kandi kuzana inkurikizi mbi ni public charge evaluation, hakaba na refugee case review, hakaba na work permit renewals. Ni ukuvuga ngo abantu bashashura ama work permit yabo mugomba nange gukora amataxe yanyu neza. Hari ikindi kandi cyo kwirinda gukoresha abaprepara badafite ama license. Hari abantu benshi biyita abakozi b'imisoro ariko badafite icyo bita PTIN, Prepara Tax Identification Number. Nico bita EFIN, Electronic Filing Identification Number. Iyi EFIN, Electronic Filing Identification Number, igira gusa company ikoresha tax. Naho PTIN iyo ni Prepara Tax Identification Number, igira umuntu wese uprepara. Urashobora gusanga company ifite abakozi benshi bakora imisoro, buri mukozi afite PTIN yiwe garagaza nimero yiwe identification yo gukora imisoro. Ariko EFIN izi bimwe ya company yo koreza ama tax electronique muri RS. Mu gukoresha rero mu prepara utayifitiye uburenganzira bishobora gutuma RS igushira mu bibazo bikomeye. Rero nimuja gukoresha tax zanyu mugomba kumenya yuko abakoze muri ko mukorana nabo bagomba kuba bafite ama identification yose, PTN na EFIN. Hanyuma rero aba tax prepara namwe ni kubwanyu mugomba kumenya rero yuko namwe mugomba kugira gute, mugomba gukorera abantu neza, mukamenya ko mutari ko mubakorera ibintu bya fraude mutemerewe gukora kubera ko mutamufite izi nimero zibemerera gukora kandi ziba ziri muri RS, babazi nyine nk'abakozi bagomba gukoresha bagomba gukorera abantu tax. Hanyuma rero ibi nibyo ba tax prepara nabo bagomba kwitegurira. Hari ukuvugurura
PTN number zabo ni ukuvuga ngo buri mwaka zira expiring gushika lo 31 Decembre ziba zaba expired, mugomba kuzishashura. PTN nimero yo gukoresha yo gukora tax ukorera abantu imara igihe cy'umwaka. Rero abantu batarayirenovera mugomba kubyihutamwo before le 31 Decembre. Niba utayishashuye ntushobora gukora imisoro ya 2026. Rero mugomba kubikora. Ibi ni ibizanye mwego wa tax prepara, mugomba kujitegurira. Hakaba hariho rero na FIN nayo mugomba kuyigenzura. Kugenzura FIN number iyo ntuyishashura kugomba kugenzura ko itari kwikiri active, kuko abantu barashobora kuba barayibahagarikiye, ukabona urwandiko cyangwa bakakoreza email yo FIN number bayihagaritse kubera amakosa fulani yo gukora imisoro, amanyanga cyangwa se gukora imisoro itameze neza, bagukorera audit nuko bagakura mu bandi baprepara kubera ko bakoze amakosa. FIN number yabakayihagarika, company yabakayihagarika. Rero ugomba kureba nimba na fingerprints zawe zikiri valid cyangwa se kwemeza ko FIN number yawe kiri active mbere yuko haza umwaka musha wa tax. Mwabyumvise, aba tax prepara hari ikindi mugomba gukora ni ukugura cyangwa kuvugurura software ya za tax zanyu. Amwe mu software agezweho 2025-2026 zirahari hano na nyinshi zitandukanye, wareba kuri internet ukareba iyo wagura cyangwa ukinforma ku bandi ba tax prepara, bagashobora kukubwira aho washobora gukura software. Nibyo rero mwabyumvise rero ku ba tax prepara hari ukuvugurura ma PTN yanyu, kugenzura FIN yanyu, hanyuma no kugura ama software. Nibyo rero mugomba kwitegurira, naho abantu bazakoresha tax twabivuze ari haruguru namwe ibyanyu mugomba kwitegurira. Rero tugarutse kuri bano baturage, hari icyo nari ntavuze cya social security cyangwa ITN number. Ibi ngibi narabivuze cyane, ndabiririmbana nabyandika ku bantu bafite imiryango hanze ya Amerika. Mugomba kubashakira zino nimero nsimbura social security kugira ngo muzokoreshe abo mu miryango yanyu tax return. Nibyo n'amafaranga ni menshi mugomba kurengera. Nimba bakoresheje nawe ugatahana 5,000, 6,000, 7,000 kubera ko wakoresha abantu bawe, ufite abantu, ufite umugore, ufite umugabo muri Afrika. Rero musabira iyi nimero ITN number yanyu yabo nabo bazokoreshe imisoro. Nta kindi ikora, ntigufasha gushaka akazi, ntuyikoresha akazi, ni imisoro gusa. Rero mugomba kubyihutamwo. Information ziri hanze, nijya form ya W7 wuzuza kohereza muri RS, hariho ama birth certificate y'abana, ama passport yabo cyangwa se ID yabo, n'ama certificate ya mariage yanyu. Nibyo nta bindi ama ID yanyu mukohereza. Buri mwana na nyina na se, buri mwana ni file yiwe ukohereza, buri muntu akamuha ITN number yabo. Nibyo rero ibyo rero nibyo twari tuvuze, sinari nabigarutseho mbere, ariko nuko niko bigomba gukorwa. Hanyuma rero hakabona kuza rero kino kintu cy'aba tax prepara nabo kwitegurira, abataravugurura cyangwa se abataraplika n'abandi bashaka kujoininga, mugomba rero kubikora mbere y'itariki 31 kwezi kwa 12. Icyanyuma rero tugomba kurangirizaho ni marketing. Icyanyuma tugomba kurangirizaho rero no kwamamaza ni marketing. Kugira marketing strategy komeye yo gukora marketing kuri mwebwe muzokora tax zanyu, mugomba gutangira gukora marketing, mugakora ama flyer. Aba tax prepara bagomba gutangira kwamamaza kare, harimo gukora flyer, poster zanyu mukazikora, mukaba mufite amabara yanyu red, blue, white, niryo rangi ryanje, niyo mabara yanje. Mukagira amazina, bunje izina ndi konkoresha rya publicité ni Authentic Tax Services. Mazina ni Benjamin, phone number yanje ni 602-599-3076. Namwe rero mugomba kuba mufite logo zanyu, mukaba mufite amaflyer yanyu, mufite color zanyu muriko mukoresha mukamamaza. Kigira kabiri ni social media, WhatsApp, broadcast, Facebook pages, TikTok video, YouTube, mukamamaza, mukabwira abantu bagapostinga, mukabwira abantu bafasha kwamamaza business. Nibyo ko niko mugomba growing muri business. Hari ugutanga ubutumwa bw'ubumenyi, indirimbo ikomeye yo kwamamaza, ukaba ufite devise yawe. No kuvuga ngo mwitegura hakiri kare, mwirinde ama penalties, avoid RS penalties. Hariho trust licensed preparer,
authentic tax services nk'iyi ngiyi niyo nje ndi konkoresha ubu nyine. Nibyo rero mukagira indirimbo, mukagira slogan, yes, mukagira slogan mugomba gukoresha muri ko mwamamaza ibikorwa byanyu. Ibyo rero ugomba kubwira abaguzi, abakiriya bawe, abaturage bagomba kumenya ko batagomba gukoresha amakuru atariyo mu byerekeye imisoro yabo, kubaha ibyizere bitari byo, kubabwira ngo uzobahanga 10,000, 6,000 muri tax return, 7,000 biki 11, ibintu by'amanyanga bitari byo, bizeza ibitangaza bitari byo, ntabwo ari byo. Hari ugushira abana batarabawe muri tax yawe, ni felony. Abana mutabana kuri adresse ni icyaha, ni bibi, ntabwo ari byo. Nukuvuga umwana mutabana kuri adresse ntiwemerewe kumukoresha. Ukoresha umwana mubana kuri adresse, nubwo atari wari kumubana kuri adresse ugomba kumukoresha. Rero ibyo tuzobigarukaho nyuma. Unabikoze ugomba kumenya itegeko, noneho ukabikora ubizi. Hari gukoresha social security utari nyirayo, ni fraud. No gukoresha prepara uca amafaranga ntaguhe facture, no receipt, nabyo ni risk. Rero mu prepara mugomba kuba azize amafaranga yagucharginze, mukaba mubiziranyeho. Nibyo rero hari amakuru masha yo muri RS 2025-2026. hariho standard nsha deduction yarazamutse muri 2026. ari byo byiza kuba yarazamutse, ni byiza cyane ku baturage. RS rero iri kongera standard deduction kubera inflation, ni byiza. Penalties nazo zarazamutse. RS yongereye ibihano ku bantu ba filing tax bakereje, late filing. Abantu rero bataripotinga amafaranga yabo. Kutaripotinga amafaranga, ufite amadabu utabiri 3 cyangwa 2, imwe iri amafaranga menshi ngo reka ndeke kuripotinga, ingingo iri amafaranga menshi, ni ikosa, bazaguhana. Fake y'abantu uri kudeklara dependency fake, abantu udafite, udatunze ukabadeklara batarabawe, barabihanira. Na business expenses, fraud muri business. Muragenda mugakorera amafaranga, ntiba gucharging imisoro, ntugende ngo umukoresha uzasigarana amafaranga y'umusoro. Hagera igihe cyo gukoresha tax ugashaka ngo uronka ama tax return utaratanze umusoro, kandi leta igomba gutwara umusoro kuri amafaranga yose, none bakagucharginga. Kugira ngo ibi bintu bivemo, nuko bagomba gukora business ya fraud, werekana no ko yagize dépense, hanyuma noneho utahana amafaranga. Abantu benshi bagiye babikora nk'amakosa, ngo mileage, ngo igitoro, ngo ibiki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Birero na amakosa aribyo nshaka kubwira n'aba tax preparer, mugomba kubyitwaramo neza, kuko igihe cyose uzokora business ku muturage umuhesha amafaranga, muri audit nyuma y'umwaka, imyaka 2, bizokugarukaho we mu preparer bagukorera audit. Kuko mu preparer umuturage n'umuhesha 10,000 ukamuhesha 6,000, no kuvuga ngo wowe uzoba wibje leta amafaranga 6,000 uyahesheje umuturage. Wowe mu tax preparer ni wewe wamuhaye ari amafaranga, n'aya leta ni wewe wayamuhesheje. Niyo mpamvu usanga preparer benshi batakiri muri course. Kubera iki? Kuko bagiye bahagarika amafi namba yabo. Kubera iki? Kubera ko bagiye bakora aya ma declaration ya fraud. Nibyo rero ntabwo ari byo. Nimba wowe muturage ukeneye amafaranga, ugomba kuja kuba tax preparer nyine bakora ibyo bya fraud, kandi nyine mukanabyumvikana kabigukorera ubizi. Nibyo. Naho ugiye kuba tax preparer ba authentique nabo kabatwebwe hari gihe bidacamo. Na postinze flyer kuri stati yanje, umuntu aranyandikira ngo umwaka utaha rwose ngo turi kumwe, gukomeza wegeranye ibirungo. Nkomeze negeranye ibirungo, uzomuhesha amafaranga agenda yarye. None nje nibankorera audit bambaza ati uyu muturage ni gute wamuhesheje aya mafaranga, byagenze gute, dusobanurire. Bisigura ko nije akoze amanyanga. Nibyo rero ntabwo ari byo. Nimba ufu warakoze business, nibyo ufite impapuro bizabimeze neza, ufite ama receipt nibyo, ariko kandi ibyo nabyo bidakunze, ariko warakoze na business, hariho indi alternative RS proposer. Nimba umuntu koko ashaka gukora nuza dépense ya business, kugira ngo nawe mu prepara ntibikazo gushira mu kibazo, none uwo ngo agomba kubiyasima. Byo tuzabigarukaho, ariko agomba kwemera ko ari we uguhaye izo information kugira ngo uzishire muri dossier yiwe, si wowe uzihaye kandi so uzibwirije, none akabyemeza ko ari we. Ibyo tuzabigarukaho. Gusa nuko business, dépense ya business
idahari ya waringa ya fraude barashobora kuzoguhana kuzoguca kamande katari gatoya. Uko niko bimeze rero, niko mugomba kujitegurira. ARS ivuga ko refund zo muri 2026 zishobora kuzatindaho bukeya kubera fraud prevention identity verification system musha bagiye kuzakoresha. Rero mukoze kare bizoba byiza, ariko hari ubwo bishobora kuzatindaho bukeya. Yani ibyo abafite kuri renewinga ama-TN number yabo mugomba kubikora hakiri kare, kugira ngo n'abarya afite kuzisaba mugomba kubikora hakiri kare. Nibyo kubamamaza rero mugomba kuzakoresha tu version twiza mwamamaza kugira ngo abantu babagane. Nko ku rugero urashobora kuvuga nka tax season ya 2026 iri hafi. Muri Authentique Tax Services tuvuge we na nkanje turimo gutangira kwakira abantu bashaka gukoresha imisoro yabo neza mu muco no kwirinda ibibazo bya RS. Tuvuge ku rugero nkuko nguko ukeneye W299 1095 VA cyangwa ushaka gukora ITN number, no kuvuga ngo abafite ibi byose bashaka gukoresha imisoro yabo murashobora kutugana tukabitegura hakiri kare. Inimero zacu nizi aha ni nko ku rugero ndiko kubagira nk'uryo mushaka kwamamaza. Nibyo murashobora gutangira kwamamaza business zanyu. Uko niko bimeze. Hasigaye bizerekeye tax tuzakomeza tubiganiraho ingingo imwe ku yindi kugira ngo mukomeze musobanuke bizerekeye tax. Muzobane na radio Inchatatu muyikurikirana, byo tuzogenda tubigarukaho. Reka tuyifuriza amahoro y'Imana mu banyu no mu zanyu. Bye bye, ciao ciao. Qu'est-ce que j'ai fait à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que Maître Azara Soubero a fait au gouvernement? Qu'est-ce que tous ces généraux font dans l'armée? Allons jusqu'au bout de la logique. Turi tayari kubarinda, turi tayari kubarwanirira kugeza ku mutoni wa nyuma w'amaraso. Nous sommes fiers d'être Congolais, de Tutsi Congolais. Save Murenge, stop killing.